Nyam 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 nyam. Wow, lihat teman, pocongnya warna-warni, lucu sekali. Mereka mau makan es krim karakter. Kira-kira mereka berubah jadi apa ya teman-teman? Pertama-tama kita mulai dari pocong warna hijau. Nyam 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 nyam. Wah, pocong ondel-ondelnya makan es krim berubah jadi Kapten Amerika teman-teman. Wah, Jarjit makan es krim berubah jadi Iron Man. Lanjut kita ke Adit teman-teman. Wow, Adit makan es krim berubah jadi Hulk. Lanjut kita ke Ehsan. Wow, si Ehsan berubah jadi Thanos teman-teman. Kira-kira Kak Rus berubah jadi apa ya? Wow, Kak Rus berubah jadi Thor. Keren sekali. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Kakak pamit dulu, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.